jalo ina re ka kgwedi ya March ra simolla go supisa kana go launcha Machali 20 ra launcha ne program ya bonno go mabutsana mme maikelo a yone ne le gone gore tota re simolole mo re ka reng ke scheme yanu anda bonno ba bangwe ba ba ratang go taupa ba ba ratang go khala ila ha ba ithagana le ba re nyaaya go mo ga se bonnomo ke sha ke tlhalositse gore ha re bua ka bonno re bua ka overarching re bua ka program e heletseng e tsenya matothe magoboka sha e ne itebagantse hela le mo go tweng low income mme ya bonnoe e tsentse batho botlhe mme ebile sha e ne e simolola ka 50,000 kana 52,000 gore income ya gago ka ngwaga e be e le around 52,000 mme gompieno jaana re sa tsamaya mo go yone gompieno jaana re setse re tsholeditse e tsamaya ko go almost double ko go 95,000 ka ngwaga jaanong bagaetso jaaka ke ne ke bua gore bonno ke eng sha ke eng ga re harologanye dilo